koji su zapravo bili nosioci jednog suprotnog projekta. On je bio dosljedan borac. On je smatrao da mi moramo se boriti za jedinstvenu Bosnu. On smatrao da mi ne smijemo dozvoliti da nam u strukturi našeg, kako bi rekao, državnog organizma postoje kaverne u kojima djeluju protiv državni elementi, kao hrvatske jedinice iza leđa naše vojske. Tako je bitku koju je izgubio na frontu Tuđman za zelenim pregovaračkim stolom pretvorio u sopstvenu pobjedu. Prvo je smijenjen Halilović, potom Šiber, koji je poslan izvan Republike Bosne i Hercegovine, da bi na kraju Divjak bio uklonjen iz odlučivanja unutar bosansko-hercegovačke armije. Rukovodstvo bilo multietničko sa Seferom, Jovanom Divjakom, pokojnim Šiberom, odražavalo onaj duh bosansko-hercegovačke, da tako kažem, ideje. I ta ideja se 93. početkom 93. postepeno napuštala da bi se jedan, da tako kažem, otvoren nastup unutar vojnih institucija desio 93. godine na način da se vjerski predstavnici uvode kao moralisti u jedinice armije Bosne i Hercegovine, što je rezultiralo da su velik broj srpskih pripadnika armije BiH, hrvatskih pripadnika armije BiH jednostavno polako curili i odstupali. Smjena Sefera Halilovića imat će prvo teritorijalne posljedice u vidu pada slobodnog prostora Rogatice, Višegrada, Foče, Goražda i Rudog, odnosno pada Trnova, Bjelašnice, Rogoja, Igmana, Srebrenice i Žepe. Za 3 mjeseca izgubljen je teritorij veličine Crne Gore, da bi u kasnijoj fazi rata cijela istočna Bosna, osim grada Goražda, završila u agresorskim rukama. Uzmite samo koliko je površine Bosne i Hercegovine držala armija BiH dok je bio Sefer Halilović komandant. I analizirajte koliko je teritorije završilo nakon kada je potpisan Dayton. Čujte koliko je. I moje viđenje da je za vrijeme Sefera Halilovića mnogo više državnog prostora. Pa mislim da je komandant Sefer Halilović imao puno povjerenje boraca i da je stekao to povjerenje sigurno svojim radom, svojim znanjem, svojim iskustvom i da u najvećim ratnim dejstvima u tom periodu da je smjena komandanata vrlo rizična i maltene pogubna. I mislim da je to bilo presudno za neke naše gubitke linija i u tim borbenim dejstvima. I u to vremena su bile te smjene. Da li su bile političke, da li nisu. Naš narod je tamo znao Sefera za komandanta. I nije mu bilo svejedno kad neko mijenja, hoće da mijenja komandanta i tako dalje. Nestanak multietničnosti armije Republike Bosne i Hercegovine bila je sljedeća